Palma Svetoga Save osvećenoga ili drvo finika je drvo koje je Sveti Sava osvećeni zasadio. Tokom krstaških pohoda mošti Svetoga Save osvećenog bile su odnete iz njegove lavre, njegove zadužbine. Drvo finika se osušilo, istrulilo. Bratstvo manastira je bilo veoma tužno zbog svega toga. Bratstvo manastira pokušava ponovo da zasadi to drvo. Zasadilo jedno, drugo, treće. Međutim, drvo nije želelo da se primi, nije htjelo da se primi. Sve do 1965. godine, kada se igumanu Serafimu javlja u snu Sveti Sava osvećeni i kaže sljedeće reči: nemojte pokušavati više zasaditi drvo finiku. Izići će sa mjesta na kom sam ja zasadio drvo, novo drvo, kada se moje mošti ponovo vrate u manastir. To se dešava 1965. godine. Mošti Svetoga Save nalaze se u Italiji. Rimske vlasti pozivaju Jerusalimsku patrijaršiju. Jerusalimska patrijaršija šalje delegaciju, na čelu delegacije je iguman Serafim, odlazi po mošti, donose mošti u lavru Svetog Save, odakle su tokom srednjeg veka odnete. Drvo izniče i do dan danas postoji drvo finika. Inače, drvo finika je od drveta finika, list drveta finike pomaže bezdetnim roditeljima da dobiju poroda. Svaki poklonik koji dođe do vrata manastira Svetog Save osvećenog može od bratstva manastira zatražiti da uzme pače lista drveta finike.